Mob justice control Tounaba Policeshingda full equipment Piragani haina Chief Minister N Biren Singhana fongdokkhre wafam asing asi Imphal East District ki manung channel leiba Wairida sariba Manipur Police ki firing range hakthengna chatuna yengsinbagi khongchata fongdokkhibane. Moida soirakadra haiba wakhal kare ko dele bodigi sisi akoina khudakta koi leibu nangna sempa rakko masida akoina hoji plan tawrisi laiba 1946 to gi manungda 1000 mukti special commandos ha ahum mari kumba magi training pangana sida pidha laga madugi special dim moina any eventuality the mit to ko yana nagi 1000 kumba makhanto ba thamani aduga atai police station sing de hoji leiriba eno sing se kogi personnel sing si moisu mo koi mo hanna moisi thamani gi refresher course kumba ma kahonno mathok dai ni masal lumba medical checkup to masagi laina leba khotpo ke do na ba adu mayam ma ko check do adra kana police backbone of the society ni backbone of the state ni government si the police na demoralize or matam the law ina ko defunct do aduna police si ki moral se push up to ko ya da ba aduna police station sing da ki sam sani lokala da yang khay mu lokala ko how to face the crowd mob manipur mob justice si am kan secondary aduna mob control to ko han isam na ko uniform se laga isam na sayam pa ga li pa ga toram mani ko matu to hono full equipped Piragani full loina to honma tare lairiba situation ni madu ina ko min to no hon pa da adu kum bagi full equipment ko leina na ba ko sillang ko loire aduga saragi berial ko mob control policing da ko pirni maram di rally sa ko gi rally no ko gi no caption bi rakwa gauri gi nung na caption bi rakwa so many things yam wild were pa da pa no se ko gi khara adu no wild were ko sig du kamai thena ga da gi adu gi ko madu gi sabsa ko khara no ko